Hagijik pulih ke gospel tam-tam agam. Judam ke pertamai, Nishem yang kini ki mengikut ke Rangbah Shispah. Abang ke Rangbah Shispah, kamut bakidon shibun ke spak kajar. Henry ke jingmut Rangbah Shispah kalong. Bagi kini kinon sensyar, lani kinon pek yang disipai Rome. Shispah kita ke Roman soldiers iba mangi di on. Hagawin ke legend Jong man kaway ka kenhon Shispah Jong kinong Rome isagdan riyo hajar ngut Shispah. Riyo hajar kaway ka legend kamut kaway ka kenhon kawade. Bagay kani ka legend pa ladibag ka in riyo centuries. Real centuries. She century kamut Shispah. Shispah mut. Then haman ka Shispah mut dong way ubagi ay kardeng u centurian. Kamut uladei ubahe. Uladei unong bishar yakita ki Shispah mut ki Shispah. Unong ay oman nang tao lalong unong hikay Jong kini ki Shispah mut. Kani kadai kata korupong penyai Jong kini Shispah Roman. Teladon biang segawai pan ke legend kawan riu hajar mut kisa ya tibat biang hagatan korupong hi. Tegala bagon bonmut ki centurion. Ki centurion kamut kita kinong yalang Jong ki Shispah mut. Te uni ubriu ubadei utau nong pek nong kmik teu komanda Jong kita ki Shispah mut. Umdei uju, uladei unong Rome ta, uladei ukhlajai kelaban ngong naga bentar Jong iju. Tekum tau nepat, dei was shania au Jisu, uyos no shapang Jisu, utip shapang Jisu yang bor Jong yang jinglong play jinglong kenra Jong Teu neu centurion uyon yau shakri Jong bapang jur. Ubadon di Jingpang yap shilian, ubang pilih sutia bek kalian. Temau kendung yau Jisu, ulabuk ya kani ke request bagula angau potrai. Hikan ka Jingieit Jong yau Jisu uklen ong ko Jisu. Lani uklen ong ko Rangbah negunong ikai. Henry ulong shishaw banget o Jisu, bagula buk dekat kantin potrai. Potrai. Usyakri Jonga utiak pang yap shilian halien bat ushi dong jur. Teu Jisu ru mo pek yau new centurion mo yau ni ke jing paha mem sien Jong ya ke jing long ba reu play Jong namar ki centurion din kusla ya yu usyakri. Pang uwe usyakri ulak ban yau sarki bonmut ki usyakri. Non kan ban kusla usyakri bapa. Hilong kong kimerau. Bakin don dore ikhmat Jong centurion. Henry ujisu pek bau ne de beriu babha de shisha uker lani usumar upek de Jingieit ye kishakri Jong uru. Teamong ne chom yo ujisu shisendan ula snok tanat bha baru ujisu ula ongkong ni nganwan pek kwat yewu. Jisu kwa bane shiyin Jong Nangwan si Ying Jong Hi, ban penkot yaw ni usyakri Jong Hi. Hebray sa shisien Rangbah Shispah, utaw centurion, wang potray, ngamlong ubabit pemen wan rum na po kay Ying Jong Am, Hebray syuang talaga kien, baru usyakri Jong Am unsa kway. Yakan ikachuk kakenjing ka mo centurion o Grand Mynta, Mangi man kapon manilay mas, syuaban priyan komunyon, yijuang ikili kijuk ikanti. Ulengno ura ay kasakramento kami Jisu Christ. Ukon lang purat betlan Jong oblay, obakitno ikipop Jong kaberte. Magipat baron yijumab, yang kini ikanti. Kutray ngamlong obabit, megababit, Bamenwan rumah pokok Ying Jong Am, Henry Shuang talaga kien, ban usyakri Jong Am
Gusyakri jonga pun sakoti. Dekani kanci kababangi sakren barwo na shibiku. Shibik sakren mau kapila ong ini kanci shopin bian sakramen sakren mau pakindai kanci jongi. Henry board yang kata ke Jingieit kau sensurian udon. Ya ke Jingieit kau ne Rangbah Shispah udon. Mynta ke hajasnam magi ilang pendon kam ni kiju kanci. Balong ban pen scam yang ke Jingieit ke jongi. Senap uang ayu ni Rangbah Shispah. Uang kenran, yung jisu kan uang. Kenran, nabangaru kalau mahapok ke bor penyak. Apok ke bor penyak kamar don ke legend. Don saway u Rangbah u benek. Wapek ikin riu hijar u bakwat u legend commander. Ema upan uday tamu sensurian u bapenyak Shispangun. Wang ngaru nga don ke bor penyak. Pagdalam Shispah ya pocong nga hukum ya weke bagulay ya way pantalay baguan bagong ya hukum ya way syetri jonga melek ya kani bagulay bag Jisu habuyos ngaw ya uleng ngo bagulang ang nakijog ya bagod ya shisha nga ang api bawat na Israel nga padusyan kat kani ka Jingieit. Jisu habuyos ngaw ikantien ya Rangbah Shispah wang hamne hai Israel kababot hamne hari jogi hamne apre kiju ge pakshan ko kane Jingieit pek pune unong we pek pune unong rom unong don kat kane ke Jingieit hai bor jonga ong Jisu Dev Jisu hanta habau pek yau ne ubriu ayu wang kene dok shigin I can urlong api komba pilage. I can urlong api komba pilage. The gospel ko ang diutaw syadri lapet ko hagatahi ka kalimat. Yaroy try. Yaroy try. Yaroy yaw try. Parang Kristan bagi na kanigopon nga kuwa banon yapi na kaniga gospel kapapagin ipuli Jong Mynta ke Sngi Ato mga banbaki ni Don yang kani ke Jingieit. Ato ni Don yang kani ke Jingieit. Ada Jingieit ke Jongi, bamagi ngim na Don kam o Jisu unwan siyin Jongi. Magi ngim na Don kam o Phadar, bagi nong duay, lani kinong bukti, lani kinong gerpat, kiwan siyin Jongi. Kalau biang tambah ni sudwai na jengayu nga na siya ni kani ke Jingieit. Apeleng jompi ki babon hangi nga na siya. Don ki baong ya na Phadar. Pentuai ng to nawalan. Pentuai ng hinang to rakti ng to nawalan. Nehangete po hospital nasa buong mga kaktiyaw ng bapan. Nasa pensle umpiang mga Phadar penduai mapi nawala. Penduai nawala. Ngara kati siya sor ngamti kano kalau accurate. Apa siya kano ka hospital na rateng na tayo nawala. Masumundur wedalong silong siya ala kati jonga. Dangmen akade dan jaya wake na salai bina. Ibina ipanasya siya po. Khlain, Tenri, Nene kasi di Nepali, but lo parang dry mo pinanto. Ang dry, ang boss speaker mo ato score ka pina. Kalau boss score yung ka pina, kan tibriw siyo, kalem, lo dry lo perten hinantay, pita ka po tigong kanti ng mga dry, nantay na po walang, panatiin ka ta. Apo dengan, labian Phadar, labian kalau tibriu na, bila persel dengan angin, labian tipung terpur, tiktok dengan bina angin, tiktok tambah tadi bina, gue kena salah berlek kelas 10 pada malam, pas naik kelas 10, kadang Jingieit kabang,
Wat mani ke balong Katolik rugim don. Wat mani ke balong Katolik rugim don. De bina de Katolik. Bina de dalam Hindu. Dalam Hindu baik don kali ke Jingieit. Uneu centurion ru, uneu Rangbah Shispah ru de neru ju. Neru jak Jisu, neru de nong rom. Hendrik ini kita yang kini Jingieit ke background. But kung tao Jisu ang kele ay kano long api kung mamapi tilangit. Para Kristan begini no ang yapi lagda mangingi dan ya kan the simple faith ay Jingieit Jong. Ni dan ya kan Jingieit ka balong kung ke Jingieit Jong ki kelong no ang yapi ke kamba ki kampula ki ay jang ay Jingieit Jong ni ka bangman na gasmi. O Jisu they blame but now. O Jisu they blame but on board. But tang mama pi pin supai shoku kalapiang nakabenta jong pi but pin yong yaga jingas ne but yaga jing kalpu ka jongu. O Jisu kan siya maulek ki kampla ki yaicha naga jingin jongu. Ka jingin jongu ka sulang ben ka jingin jong ka jingto jong ki kampla. Kat siya maulek, kat siya mautay. Namarong ng kamsyuman na siya yung Jong Rangbah Shispah. Ka gospel kong Jisu, lapoy dan yung Petrus, susunay runo ay yung Petrus. Dalarong ay yung Petrus, siya magkakyaw kuring Jong Petrus ru katiyapan. Jisu, lampat ka nakakti, ulapen ki ka, bagakisyo ru kalapalay no yakani katamen. Yaron you cry? Yaron you cry? Yaron you cry? But om tang bagasuki gasuson, kani katamen kani ayu, kala kechoy, bag kalasdang manaybang ay di yung Jisu. Bag ikisan rancho. Kala katamen kabasman. Kapante kapang, Henry Maya point, Jisundang kalasakuri yung Jisu. Nagtaganaw manero ng yapi, ladaw Jisu rin kampla yapiru, piru pilay banle iyay nakabenta o Jisu. Pilay na bansukran bo Jisu lapet ko yapihan. Pilay banle iyay nakabenta Jongu. Habang na chimpan yapi, habang na lesbon yapi, terayu pilay banle, piru pilay banle lesbon yakiwe. Pwede ba po etemon? Bago etemon madang hangin, nong duway Jongi. Bago etemon tanjipang kanser mansyon. Mynta siya no kata kanser apaligtes arsing ay sin siya Mumbai. Bahala leg biopsy diyan ang sinisip. Non siya jipang kanser aja. Iba po etemon na doon manin yung pachira doon ang pohing manin masway. Manin galit po yung Jisu. Bago na doon na doon ang step ng pohing manin laguan. Imchunere ka kang kabatraw. Imnang reban tem kumanga, imnang reban ya pat gitar ne kung jong barit ka diwe, Henry babu ina ibidot barobot bandalam jingwa rosary. Man ka tayo. Kani kaluksa. Kani kaluksa, kapamagir kini balong kumju. Pagipeti kini balong hangir paro, kini kibreo kiba IT ya jing show play. IT no ya jing balong play, melales bunte ya. Kung malales bun Jisu yang katiyaw kurim Jong Petrus, tema kakale ayu, hading friend syaklar kakijoy, batalasdang man syakri yaw Jisu, man aybam ID yaw, batikisenran kijong. Ni parong ilaw na kisap kipong kibawlay uayagi. Yung jumay naman ang onam nang reban ruay, onam nang reban long bogon siya, wah, hibuslay na yu, himnang himdot kawin kasap. Hilong gawin ba't kasap? Manebastep inyong pijin na yung iya ikong lorin. Iba'y pan ibalot siya arjoni. Ikong lorin, iba'y kami yung tuwi address kasi joman, lakal jongi, lakal no kertek jongiru. Ito lang na doon na step ang tiyaban, panyat kaya jintong jong ibre. Ngini panyawan, Ni lang ya perfectionnya setai dan ini bisa konglorin na don hantu. Kataru kan mo rin kam syakri. Ngimden na ba ni syakri ta ka babaw pinjudo iri konglorin sini.
jumpa orang menerap setiru mereka atau pokong. Sebentar dia semua dengan itu nak pokong. Bagi lampet yang ini Phadar dan pun ki beliau. Ki cium tu pokong, ki kejuk tu pokong ngah apa nongnya ki. Mereka balik kontor nama bagi we kita nak tu kejuk kamu. Sudah apa ki botol joki bersedih na botol lejong. Ikan hantu kongkawe so. Penontia kau syirah apa? Balik dia kau jauh leh, kau kiwei pat kimlah balik. Kiwei pat kita segala orang putih kam beripa itu. Tu leh itu kam sebentoy yun rey, pek kau nori. Tak step pada menyok kecil adon mati beri lawan kamu lalu mestep. Adon hantu kene kalau dijing syakri kumbalik kam, kiau kuring Jong Petrus. Hamu Jisu dan ayam Jong Petrus kene kepada Jisu nga banri. Bahamu Jisu nga banri kumta lawan rasyo Jisu pun kibapang kibashidong laong kene ka gospel. Lawan rasyo pun kibapang kibashidong maharugong. Batang lawan lawan rasyo pun kibashok suy. Bagulang biyek kita kimen siyeng baman. Ba't ulang penkon, ya kita kibapang kibashitong baro. Haduk ba umachiyo sa utot ya kaniwang, hanikin kalapurlong kajikton, jong nong ya chuk lupa Isaya. Bola shimno ya kijikraw jongi, ba't ulang kitno ya kijikpang jongi baro. Yaroi try? Yaroi try? Yaroi yaw try? Ujisu, Ongle kampla dang yaw sensuyen, Ujisu ongle kampla dang yaw kuring Jong Petrus, Andre Ujisu lagi kampla ya barufat. Kat kibau kendo, baga barufat kat kibau boy, Ajazanda Jong lagi kampla. Bag Jisu lagi kampla, ya badon sejingay. Mano badon sejingay? Mano badon sejingay? Usyagri Jong Rangbah Shispah Khlain dan Khlain don sejingay. Dan rem Jisu le kampla ya pat mental Jisu un selek kampla ya biru. Iwai pai tambah pihak sekarang ke Jingieit. Kumong Jisu nampak juno ikut ke Jingieit. Wala breng Jong kiju. Wala breng Jong kita ki breu Jong nampak jusyang kong kani ke Jingieit. Ay ba Mynta ke Sngi lok ya pi pada ngaru. Bau Jisu un pet yang ni baru seong ani nampak syang kong kani ke Jingieit. Haba ndang puli ya kan gajin Jong play. Bad haba nang batai ya pi ngakan mau pat ya kan gajin puli ka beneng kong. Bagong no Abraham agi jiglong termen ba Shispah snem Jongu ba ka Sara ka tna Jongu ka batndai posnem bagong no ba magi kila yom ye jing ai ka pagerbang men gasi na kita ilai mot kibriu kebalai sajin Jongu Abraham dengan snow ba u Abraham ulah long tikung new centurion. Jingieit Jong Abraham ru ngi jing pule benengkong kalong tik kong new centurion. Udang ye Jingieit ha ine ke lai mot ke balet sha ke yin Jong jing shit karang Jong kata kasi. Don ki baong bagini ke lai mot ke balet sha yin Jong Abraham ide ke angel. Don pat ki baong kini ide Oblei pa, oblei pon, but oblei man siem boy. Ya dur Jong ki angel, but ki boy the yin Jong Abraham. Ilai pantes, yang jiglong Jong Abraham. Ilai the dur play, and regular leg ha the dur beriu. But hangtang, ila yogi bo neo Abraham ro, ula long beriu bagai. Ubadak tali Jingieit. Overdubbed the Jispun, but the Brilliant Shuyan apology, Najan Jong get caught. Alicia one apology Jonah, Benja Tanker, Katka Jish. One shot side, Kiki, one shot one bomb, as a pen train.
Ban penin kon ya kali Jingiathuh Khana kalon bagong no ula lecture kesara bamaga dan pentre ya pu ya shau shakri ban pentre ya uta umasi lon ubalakai ban ram ya kadoi ban pakadut pakai ya ba pakai ya ti maki badai kali Jing sebut Jong Abraham harga ba uwei na kita di laingon ireu pela di bawah umumlah ban mundur ide Henry syuting dek kini ide ikan jamlei ban om tahu wei lagi ulang gong la shamsnen agong kene kapor totip shishan bagai sara dan sa yok bahkan setung yau pun dan seyok bahkan sepun yau pun gong mai kene kapor kesara kalaki kalau semua sambut pernah dia kata Jing Om Jong Wei yang kita angkat Kumlong tindai posnem Jinglong kerjai lu ngelakut kalau berkat lagi ulok jona Shispah snem Kumlong menguru dan lakban Bangmani berongan mungkin dan lakban yokor ada ni kata kalau semua sambut hadu kata kalau lagi kalau di Aduh bergolong angel berbakti buang Sarah Pimai pirki Balai pirki pimai Anta kala Sarah gong Namsyam lagi Namar bakala syekti ngom tim boleh Namsyam lagi Kala top Henry wangel wakti Pilala darki Henry boleh day Ublay upay Dari Jinglong Jong ke Sarah Kabarki makna Henry ublay Pag upay Kung upay Yaki kinari Kumlo bagi narik dilek, kawan tip, kung tahu lay rupay nama tip di Makasara, kamla pan mundur pada limit jom dan litan kata ke, limit jom di Jinglong dan Thai jom tak kalau tan kata di pada tip, yang di Jinglong beriu le jom, dan tip yang di Jinglong beriu jom kuring jom kam, dan bawa ulay pan ulay tam pala, palat yang kata di Jinglong. Totip pa ublay di Jinglong jompi ulah balai di kampung ki palat lem di Jinglong beri. Kalau kim julak ban mundur. Menin kepada wan seni don kawai ka roller tu ke engine ka bani on ka bechot. Po mau keren ayek na rusuro. Nidangnya dua rusuri Jingiathuh ke semua jona menin. Nidangnya dua rusuri. Ngapa kata dua rusuri ngala puksa berkiri kong kesana. Puksa berkiri hadong maroi mundur. Pakai dua rusuri ada. Pikir balai ngap puksa berkiri. Nama rakyat tak ke engine. Si grup dikna berit kita sausnem, ripsnem do. Kia kiu ina tak ke engine. Obat kiu syat nom jom tu ke engine rutohi. Obat dong syat khmut ke engine rutohi. Obat dong syat ruto. Obat pakai tu steering engine makhrwai ruto. Obat kublai pat dengar obat di pada kali padar. Kublai padar. Ina pengam kini kina. Obat kiu situ dong. Nah, kan mundur. Ketua engine kepada tak sampai gitu mas jauh. Kumno ya kiu satu. Dengarlah puksa berki, kongesara. Puksa berki, mereka kelabong ikna beronan marga, mereka puksa berki halati. Nama kalau impossible habis super cut, naik nari dekiu satu support kali. Satu kali engine, dekna nong kendong dek latipi, ibarat kerama. Kita kena sor, no? Kena sor dek isyatan bantiu, lepas itu bos rugi masuk. Dan begitu kena jogi sedang kendong kiu. Kung kiu, mulai gila pe. To kita kau ni, Henry kau mana ngomong ban kalon, yim judai berban kiu yau play. Yim judai ban kiu yau play. Nama play ulah ban lek kampla. Ulah ban lek kampla, bagi kampla jauh lek kilong kibatau. Nama ya cuk dia kali sisian angin dapat hamslet. Por mengenang long berdai. Ibu posting na PPJ la deh ibu posting Sngi la kali kau Sngi la. Then kalau PPJ kau asal berkam. Then
berkut lagi ni kowe. Ba korban ada mau Phadar Khana tengah ngalek pakai tamu Phadar dalam perang. Tengah ada Shispah kami try Jong kinong penuslat kami kinong kenmau suke Islam ha. Lai Shispah senong kedong mengapa Phadar Richard yo punya mentau Jong siapa nong stone diocese. Yalet kong kiberdan. Dalam ni kong kiberdan, kawan kalong kami wana kami pun yam len yarlah. Dalam yam len yarlah kami baru yam kami kong benar lalu yang sesuatu agar skor jauh rodak kami kon jona penlek nor kong tengah penlek kong lenang seno kita pun non leru tengah lek kong sebuah yang betul dua ngam besar poskor tau puna ngam besar poskor jauh ini pernah dicatat ilang bernari ke korban mana ipeke nga mga persat sekoto karena nga ko'y berkat ba kaya ikaw mun panaricat mo nga Shispah to kanya mo ron to may persat na mag-rung suso po naroon na pagkaduay magkasnopong mo yung panaricat magkasnopong sa barhero Snopo sa merhero halade ka besha ino. Dagwa rung sini nga persat imat ra sisa bandang rung sapo. Tapos pada siya usap na usong mungta ngapa dalam persat sa asin. Nama set persat lalai sin daw. Dalam persat sa asin daw mga hablek supino. Dalam persat sure ngong rung sisa sapo. Dengan persat no kam sugi. To persat aisi. Pingai Mendai jing tuai joma Henry kebor jomo blay oblay iki kampla hadian Shispah kat balangai koblay kali kami to punang lagi lapar sani Udai iman pernah persat cepo ula sngo kelumar Khlain nanti waktu bayon usiang bakalat sani wan biang sani Mami Heroin try Nim today about came back ya born Jong play. Nim today about came back kong kasana. But came back bang pansay yung konde silong teman. Tengni pang came back. Oh, the teman kan yung konsen yung teman yung konsen. Wah, ay mat Jong play junan kaya kamang lakban lo. Kung papersat mga yung tao dukyo. Nam timbre mo yung dukyo kasi marung kunyang na persat. Padahal Shispah persat kang to teme berung susuk sepok ngarang persat ublay kita ublay penino yung to kenyang yang nagduduk beskor tenong yung pingin yung terban ardatin Ladang pipang Shanya auglay Lada pichenjar Lada pishitong Lada pishenjene Hadi jinyam jok pishanya auglay Bagawang yapi ublay Un salay Ki kampla Ki makraw Ki mapimjula arebani Pimjula arebani Ki balontiar Jongi ki magdonye Ki jimpang Baper Bag na piru Ki mabon Ki shonanye Ki basyan Yang bon Jong blay Bagdonye Ki jingin Jok Ngawang yapi piru Pinom lakban batay Ka Rangbah Jong Let's say the shihit manobatik Yoham ki Aisaki Pinsa Aisaki Yagi balong so incredible Bong tim parang incredible Omla shuman munjol Henry ka mulong Pegusyan Konjol yeme kanosnem Timune usyan doon Sausnem Zan Snem Hap na yung sawala Kaneka mystical rose Kadantang armala Dahap na tayo na armala Perkapitan nim Una sawala Kaya yung hap na drum Sawala Kakaneka om Tepo no Ude usyan Udang balay matin Dahil na mo Udang balay pe Pagka po nalakiro Bagpurpot para sakramen Uay mo yung level 10 crew Pamadang magkini magkita Nga siya itanan mahahalugan bagata
Sampuk sama kiru jingieit ke kami berjingieit jongsa. Kini kita so incredible now ini. Kamu ban mundur resisa, haba oblay man ban le di kamplay ini onle. But praise the Lord, yang Jingieit jong. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Al gampla kinjang Jingieit jong ti pa jong aru man legacy bamaging nero yautrai. En nero yo Jesus Christ.